Haflah mubarakah, insyaallah di tempat jantan barokah kaum sedaya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Atu sadayana orang bade break, bade tuang siang tos lapar. Insyaallah supaya barokah kana tuanganna urang ngadoa Allah Subhanahu wa taala ngarupa hal anu kurang dilakonan lainna sehingga dina kalancaran Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiya billahi ta'ala sya'ila wal Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم على الله تبارك يا الله يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا النعم حمدا مباركا حمدا يكافئ معزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي الجلال والكريم وعظيم السلطان اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاطر من السبع ناصر الحكيم 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 الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ya Allah ya Rabb. Di dalam kesempatan hari ini di dalam siang hari ini kami berkumpul menghadap-Mu ya Allah. Aku memohon kepadamu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Sekian lama kami tidak berjumpa dengan kami ya Allah. Selama 32 kami 32 tahun tidak pernah bertemu. Hari ini Kau izinkan kami untuk berkumpul bersama ya Allah. Kau berikan kesehatan pada kami semua. Kau berikan kesempatan pada kami semua. Ya Allah ya Allah. Begitu lama kami mengenal wajah-wajah rekan-rekan kami ya Allah. Ya Allah. Berikanlah taufik dan hidayah kepada kami semua ya Allah. Untuk selalu menyembah-Mu ya Allah. Selalu beribadah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Di dalam hari ini aku mohon padamu ya Allah. Berkahkanlah kehidupan kami ya Allah. Berkahkanlah pertemuan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Mudah-mudahan Kau selalu melindungi kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Aziz ya Ghaffar. Ya Fatah ya Razzaq ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Rabb. Ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa ibu bapa kami ya Allah. Ampunilah dosa kami semua yang hadir di sini ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Rekan-rekanku, sebelum ini kita bayangkan dulu wajah orang tua kita, wajah orang tua yang membesarkan kita, wajah guru-guru kita yang pernah mendidik kita. Ya Allah, begitu besar jasa mereka sehingga kami bisa berkumpul di sini dalam keadaan yang begitu membahagiakan kami semua. Ya Allah ya Rabbi, kumpulkanlah kembali ya Allah di akhirat nanti ya Allah, di surga-Mu ya Allah ya Rabbi. Ya Allah ya Rabbi, izinkanlah kami untuk selalu menyembah-Mu ya Allah. Berikan kekuatan kami untuk mengarungi kehidupan di dunia ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jaga iman kami ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbana. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadini rabbana nas'al al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Nabiyil mustaqim. Shiratal Alhamdulillah, sekali lagi mudah-mudahan doa kita selalu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala.